bir aksakal adam katары bütün Kırgız eline, uşul jerde Kırgız elinin tutkası bolup turgan, sizler baldarga kayrılıp kete turgan bir 2-3 minutluk sözümdü ugup algıla, anan keyin өлkөнү эмне кыласыңар эми, колуңарда тургандан өзүңөр билесиңер да. 70-80 жылдан бери бала чакага мөмөсүн төгүп, кураган бутактары үшүгөндүн жанын жылытып, жашыл жалбырактары айлана тегерегине кислород чачып, ааламга жашоо таратып, ысык күндө пенде бүткөндү аптаптан калкалап, тирүүлүк менен эри шаркак жашап өнүп өсүп турган bir çoğun baytıp tarafты elestetti sınanda. Kütülbögen жерден kaydan jaydan payda bolgonu belgisiz. Koluna balta teşe, ara çot kıpçıur gürök, arkan jip karmagan arık semiz ayal erkek je sırtkı kebetesinden kaysı jınыстын ökül ekendigi taanılbagan, birok hiç kimge eye jaa berbey, şımalanıp zulungan adamlar kirip gelişip, uçurunda alardın demokratiялык чапанын жамынган неокоммунисттер экендигин мен билбеп турмун. Эми билип отурам, ошол алчы таасын жеп калган немелердин жанагы байтып таракты таламайга ала баштаганы тартылган биздин көз алдыбызга. Бирөө жалбырагын жылса, экинчиси бутагын сындырып, үчүнчүсү кабыгын сыйрып, дагы бирөө байтып тарактын боорун балтылап, чамындысын капка салып, алып кетип жатышкан, ошондо алып кетип жатышкан. Elin ayındar çok degende tamırına tiybegileci, tamırın kaltırgıla, balkim oşondan dağı bir göçet önüp çıkış mümkün dep, burkurap bozdop, ilap jibergeni ali geçeyim menin göz aldıma tartılıp durat. Kayran gana el, kayran gana mamleket, kayran gana murduna bok suyuk ölgen Kırgızlar, dağı tartkılığın aldı eken, belindi beken baylap durup çıdağın, özüngün zökür uuldarına, özüngün zökür kızlarına. Rahmat.